Так, достар, бұйырса ертең Астанаға ұшамыз. Пятница төгілсеміз. To'xtarni kim to'xtatadi? Qozog'istonlik MMA jangchisi Erkibulan To'xtar o'zbekistonlik jangchilarga qarshi g'alabali seriyasini davom ettira oladimi? 2024-yilda Odilxon Kamolov, 2025-yilda Timur Nikulinni mag'lub etgan To'xtar qarshisiga endi Bobur Ispanchik Isroilov chiqmoqda. Borgan sari MMA'da ham, qo'lqopli janglar olamida ham o'z o'rnini topib borayotgan Isroilov shubhasiz shu paytgacha bo'lgan faoliyatidagi raqiblardan ko'ra ancha tajribali va kuchli raqib bilan to'qnashadi. Ispanchik oxirgi jangida ozarbayjonlik Muhammadali Nurusovni ikkinchi raundda texnik nokautga uchratib mag'lub etgandi. To'xtar esa iyul oyida Artyom Tarasovni IBA Nomad turnirida mag'lub etdi. Erkibulan To'xtar va Bobur Isroilov o'rtasidagi qo'lqopli jang 28 avgust kuni Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida IBA Nomad ligasi tomonidan o'tkaziladigan turnir doirasida tashkil etiladi. Bo'lajak jangdan qanday kutilmalaringiz bor? Erkibulan oson g'alabaga erishadimi yoki Ispanchik sensatsiya ko'rsatadimi? Izohlarda fikrlaringizni yozing. Так, достар, бұйырса ертең Астанаға ұшамыз. Пятница төгілсеміз. Бойға дайындық тек қана жаңағы тренировка, пахат ету ғана емес, ол обязательно одан бөлек еще мынандай капы дайындайсың, мысалы көрсетіп қойын қандай екен. Одан кейін форма дайындайсың, шығатын формаң әдемі болу керек. Міне мысалға біз мынаны тігіп жатыр қазір. Солар дайын, физический форма дайын, короче, киетін формаларым дайын болса, бұйырса ертең Астанаға ұшамыз. Міне последний наставлениелер беріп, командаға жиналыс жасап, ары қарай просто кететін едім да мен. Астанада ары қарай ойынды өткізіп алып, ары қарай демалам, в общем.